Laing'urak le Maa TV entasupa ena rishata kishukoki Enkai enashe tenkaraki enoto nikinyakita aponu atumo neeku kishukoki ntae enashe oleng tenkaraki nisujitata Maa TV rishat pookin. Ang'as ashukoki enashe Maa TV ajo sinanu peelo aiteru tenkaraki ena redio enye o TV enye nayautua ena manyata. Ashe oleng. Yes. My brother Tishipe tenkaraki enkata naijo ena. Yes. Ang'as aiteru ajo karibu oleng Maa TV enaang' ena. Ore Maa TV naa adolita oshiake naewuo aitoki anyorru oleng. Yangai gunage aningalage redama aodene diliyen kobang kaolale dagi shomboide kaorburge lere gwangure kaolari indagwar muran kaola shemigele ribo. Ashe oleng Maa TV enaang' ena king'anya ashukoki Enkai enashe tenkaraki ena nisho ntae ena ng'eno ninyakita ajo sininye keyieu sininye Maa TV enye naa ninye sininye olosho lang toolubot pookin nejoito Maa o Kenya pookin in general. Kara taa Masi Namayiana kayiolo iltung'anak toonkoitoi kumok kayioloi ajo kara nkaranyani e Sambur. Ore enedukuya naa kang'as aisho enashe oleng ena kitesheni e Maa TV. Ashe oleng amu itadamutua entoki sidai amu ore oshi peehomoita olorere dukuya naa ntiifini enye oshi enotito ashu awuejitin neelikiorie lomon. Ashe oleng olaing'urani le Maasai TV kaaji Nancy Milanoi naing'ua orkerenket lorkejuado aing'ua ewueji neji Ole Polos Kajiado West. Ashe oleng tenkaraki enkitoomono inyi naa kajoki irmaasai pookin karibuni naa pinining'o yiok. Shukuru naleng ajo amu ni mara kwanza pati Maa TV ni wakristo Maasai pookin ne TV ang'ena kwa tata sana moro maasinda au maasani lazima pabawe ne weni nyedo ways there nano paji nadi toke ondela paya kurai. Ayo lembro rolo shole ababo yeyo amu atoning'o naa ajo kiarara ena TV naji Maa TV na ekincho Enkai enashe papa le shumata amu metano oshiake kiyieu TV enkutuk ang'. Aisubara laidoriani olchore loltaulai Aisubara laidoriani olchore loltaulai Aisubara laidoriani olchore loltaulai Aisubara laidoriani olchore loltaulai Aisubara laidoriani Ing'orita Maa TV amu enaang' ena. Maa TV. Ore toonkarn naa kaji Janet Sikaine naa teniromoni tiatua enkiresheni ang'. Karibu sana indim nitum iyiok tenkoitoi e Twitter arashu Facebook arashu YouTube. Naa ore naa oshiake enaa eniyiololo kiyau oshiake lomon oopashipasha enaa politicians olaranyak lolosho lang peeponu aitukuj iyiok toombaa naapashipasha neponu autaa iyiok toombaa naapashipasha. Ore naa tenkolong etaata kiata enkomoni tiatua studio ang' naa ore sii amu mejing'oi oshi enkutuk naata olopeny aya ena rishata aitoomon tiatua enkiresheni metoliki iyiok ajo keng'ae ninye naa kanyoo eesita naa kanyoo eyieu nikiyiolou enaa irmaasai. Karibu. Laing'urak le Maa TV ore toonkarn naa kaji Hellen Mitau aing'ua nanu idia shoto e Kajiado naa kajoki Maa TV ashe oleng kiyautua enewueji paalotu airo mbaa osinkolioitin. Karibu sana Hellen. Ashe oleng. Indim ake niya iyiok dukuya aliki ajo kaa abila osinkolioitin nikiranyita tenaa kekulo lenkai enaa kekulo kulie sinkolioitin. Ore nanu osinkolio laranyita naa sinkolioitin le gospel. Ore oshi paayieu narany isinkolioitin le gospel amu ataranya obo naa ore oshi isinkolio le gospel saa zingine naa ekintukuj ilo sinkolio. Ore itii abori enaa iyata challenges akeyie niata tiatua maisha naa ekintukuj ilo sinkolio. Neeku naa iyie piitegelu arany gospel neme secular. Ategelua kitegemea kulingana o challenge nimayie oltung'ani.
Paa kanu apa interua arany kulo sinkolioitin linono? Ore apa nanu naa karanyisho apa te Sunday school kake ore apa naewuo ayiolounye ajo karanyisho naa paiteru join high school. Ore apa kwanzia atii form 1 naigero sinkolioitin naiger irkumok kake itu akata metii akata enkolong nabo naewuo nalotu airecord. Sidai oleng. Olainining'oni lang indim nirriwaki Hellen maswali arashu entoki yoyote niyieu niyiolou kuhusu ninye arashu swali yoyote niyieu niata tenkoitoi e Facebook arashu indim nirriu comment ino te YouTube. Kamaa taata amu ketii oshi ilaranyak oorany toontokitin naapashipasha, ketii ilaranyak loorany tenkaraki impisai, netii olaranyani laa keranyita ake duo ninye amu ketii ele likae aranyani oranyita. Kesipa. Arashu keyieu ninye fame. Kamaa taata yie, kanyoo duo ena nikigira aimotivate piilotu arany? Kesipa taa pii ketii ilaranyak loorany amu keranyi ake. Ketii oltung'ani loinyiototo asubuhi nejo ji kalo arany paatiu enaa fulani, paatiu enaa fulani. Metii akata enkolong nilo atiu enaa ilo tung'ani tenimiata nyoo ina talent tiatua yie. Tenimikinchoro. Ore nanu kaata talent eranyare. Mee ake duo eji kaini ake naranyisho nejia amu keranyitai. Iyieu apake nirany. Kayieu apake narany kake itu akata atum nafasi nairekodi osinkolio obo. Ore ewueji naewuo atumie nafasi naa paidip high school. Aidip ake high school ore paijoin campus nalotu naisave impisai. Ore paisave impisai naitayu ele sinkolio naa kalo ade aliki ntae ajo kanyoo paitayio story, alo aliki ntae story fupi ajo kanyoo paataranya ilo sinkolio. Kamaa taata Hellen kesinkolioitin aja intayio enaa ninteru arany? Kaata sinkolioitin kumok laigero kake ore lataranya naa obo ake. Sidai oleng Hellen. Pamaa apa duo yie kanyoo duo niki inspire arashu kanyoo nikinkuna piidol ajo kesidai taata tenaiteru arany? Kesidai taata tenaiteru aisho iltung'anak orkilikuai tenkoitoi eranyare. Kanyoo duo apa ena nikinkuna taranya ele sinkolio lino? Ore ele sinkolio loji ripoti amu ore te Kimaasai naa keji orkilikuai. Ore ele sinkolio naa kitushulakino Kimaasai o Kiswahili. Naa ore apa entoki naikuna paataranya metaa Kiswahili o Kimaasai naa peetum iltung'anak nyoo kumok. Hoo duo neton itu elo oleng kake kayiolo ajo kairuk Enkai ajo keloito kelo. Neeku ama ele sinkolio lino? Neeku mee ole Kimaasai ake? Keshula? Keshula ele sinkolio. Keshula ele sinkolio naa ore apa nanu kaata mpapa. Ore maishoru enkiti story fupi ake. Ore mpapa etamoyia akeyie mpapa toonkolong'i kumok oleng. Nemoyu taadii ore atii form 1 nemoyu te form 1, form 2, form 3, form 4 emoyu ake. Miyiolo naa ajo ore tormareita keetai imbaa tofauti akeyie tofauti. Kila ormarei neeta akeyie challenge enye. Ore paalotu campus 2019 nemoyu akeyie mpapa. Ore mpapa naa yani katodua ajo todua oshi iltung'anak laa kimbaiki intokiting inonok yani mali inonok. Etii oltung'ani lemikiyiewaki mali inonok, keyieu oltung'ani nemipok. Kegira apa aisumbua mpapa nejia mpaka taadii ore 2020 mwezi wa kwanza naipoti nalang najo alo melo mpapa pii. Etaa orkiwete miidim ashomo pii. Naing'asie taadii najo kanyoo kumbe oltung'ani lootara. Nibidi oltung'ani lemeyiewuaki mali, oltung'ani lemikiyiewaki ake duo maisha. Nalo taadii najing erumu enye najoki mpapa kanyoo. Nejo enkerai ai kara sidai maata ewuei naaya. Najoki mpapa ntasho miidim aitasho. Naa ore apa mpapa kelo. Oltung'ani laa kitembea. Kake eji ore paabaya ang entoki naing'aseyie medumunye mpapa alo. Medumunye pii. Najo kaomonoki tinewueji naa naning oltau ajo kitoomonoki tinewueji. Naton ake naitoki ajo maomon taadii tenewueji. Kalo paalo aomon inyoo maadolita. Naajoki tushukoyu sukuul, tushukoyu amu kara nyoo sidai. Ore paalotu sukuul entoki naing'aseyie pii. Najo alotu sukuul naoshoki mama esimu. Ajo dii metumoyu ng'ae.
mpapa metumoyu mpapa najoki kisidai mpapa memoi najoki kanyo jo matumito tesimu nejo tapalaki amu ehomo sipitali kake nyoo keshukunye kumbe ore nanu agira aing'oru mekure duo eetae mpapa. Pole oleng Hellen. Indim nipikaki yiok kwanza ilo sinkolio matang'as ninye ainining. Kapikaki ntai pii. Ripoti ya leo kisikumize moyo, enda ujaribu Mungu uone kama hawezi fanya, enda ujaribu Mungu uone kama hawezi fanya. Anatupateteza maneno, oye ni mimi mwenzangu, niambie nijue. Ainepo iragita mpapa, kitara megure intashepe. Digenta on my ma, baba abalokol. Kanyo ibaigini imali kenyena. Naishiriki joki tigira yu enkera yai. Yelo itayenta boy. Mikirusu denkigwa nenkai. Watu wengine wabaya walimuua baba mzazi, naishirika kama ni marushugu engo bosi naiti ngirigara irabioto kirigara meguregiara yelo tayeta boy mirusu dengi gwanangai uta machozi yayo pole sana, ila maneno ya wanadamu hayazui kusudi la Mungu. Ripoti ya leo isikumize moyo, ripoti ya leo isikumize moyo, enda umjaribu Mungu uone kama hawezi fanya, enda umjaribu Mungu uone kama hawezi fanya. Kwa mti uliokatwa kwa harufu ya maji utachipuka tena, ilitolewa na nzige Mungu anarudisha. Bwana atete nao wanaoteta nawe, apigane nao wanaopigana nawe, ashike ngao na kigao, asimame akusaidie. Mashahidi waliosimama waliniuliza nisiyoyatua, watu ovyo walinikusanyikia, nafsi yangu kaumia, moyo ukavuja damu. Najua wamebia kimaono yako, usilie wametesa jamaa zako, usilie wamekazanya kukatisha uhai wako. Yupo Mungu, panguza machozi, utaishi kusimulia ukuu wa Mungu milele. Yupo Mungu, anakutazama. Waibishe, wafedheshwe, warudishwe nyuma, wanaokuzulia mabaya, Mungu yu pamoja nawe. Wajao kukusimanga mara njia yao iwe giza na utelezi, nyavu zao ziwanase, uharibifu uwakule wao, bila sababu walichimbia shimo nafsi yako. Nafsi yako ishangilie wokovu wa Mungu una wewe, unapendwa na Mungu. Ishangilie nafsi yako, unapendwa na Mungu. Wewe ni mboni ya jicho lake, shangilia usilie. Kwa hiyo napendwa, kwa hiyo napendwa na Mungu. Hawakujua napendwa na Mungu, walichokosea. Hawakujua kwenye agano la Mungu hawezi kukukimbia, atakutoa salama. Hakuna silaha kinyume chako itakayofaulu. Ole roleng Hellen kinenengo sinkolio lino so touching oleng nekilaka Enkai areto.
kintake Enkai aisho nguvu naa kanyo ingira ajoki kanyo taata intukuj irmaasai ajoki amu tejo taa nai ore the story of your song naa etaranyaka your dad amu ketaaraki apa tenkaraki mali. Kanyo nai indim nilo ajoki irmaasai lemeyieu ake irkulie ntokitin sidan arashu loshi tung'anak laa kiba ake ninche tenedol ajo iterua oltung'ani ailepu, iterua Enkai amayian oltung'ani nepuo adung' enkishui enye. Kanyo ilo ajoki iltung'anak? Eji kagira ajoki iltung'anak teniyiolo ajo keeta oltung'ani mali naing'orua te jasho enye milo ake to an extent nilo aar oltung'ani eji imbaiki mali enyenak. Ore inolong paalo ang' ore entoki naigusa oltau lai naa kajito apa amaa tenatoomonoko apa mpapai ina saa ake enaata itu elo. Naaku inatoki naiumiza oltau oleng. Neeku ore pira oltung'ani ore piitii ende wueji yiolo piiyiolo ajo ingira aitumia ntokitin nenkaji Enkai, teniyiolo ajo ingira aitumia enkiyang'eta, teniyiolo ajo ingira aitumia loibonok, kitorrono nena tokitin niasitata. Neeku kajoki nanu iltung'anak ore itii boo iasita esiai ino taasa esiai ino nosa jasho ino meeji jasho olikae tung'ani lanya. Ashe oleng Hellen, olainining'oni lai kajo taa itoning'o orkilikwai le Hellen, kajo itoning'o ajo menare nintayu enkishui olikae tung'ani tenkaraki eji nemeyieu ake esidano, eji amu etamayiana duo Enkai nilo aitayu enkishui enye. Mee sidai olainining'oni lai, naake teniata orkilikwai indim ake nirriu tenkoitoi e Facebook arashu indim niwosh esimu arashu nirriu orkilikwai tenkoitoi e WhatsApp noona namba ang' natii display, indim ake nirriu orkilikwai ingira aitagol Hellen arashu ingira ake aiteng'en olosho tienkae oitoi. Hellen, kamaa taata iyie kanyo duo taata amu itaranya naa osinkolio nitejo nai keton etii audio nigira ajo piintayu. Kamaa kanyo esidano nindipa atodua tiatua ena music industry? Kanyo kedol taata ingira anyikaa enaa kai etiu? Ore amu enaiterunye kadol nanu ajo ore laranyak taranya iyiolo ajo iyata talent. Miranya ake amu enaa natejo miranya ake amu keranyitai. Taranya. Mirany tenkaraki fame. Yiolo ajo ore siku moja ekilepunye tenaa enkolong' ino ake nikilepunye Enkai naa ekilepunyeki ake. Ore apa nanu ore ele sinkolio kagira apa aiongeza ntokitin kumok oleng. Kake ore naa amu ketii iltung'anak lai encourage enaa ata orpastai lai naajoki tudung'o akeyie metaa short hoo natanya adung' enkae shoto kajo kedol ake kake pole dad. Najo karany entoki natii atua oltau nayiolo ajo ore parany naa kepuku at least kepuku amu aisumbuayie ena toki toonkolong'i kumok oleng naisumbuayie oleng najo paitayu at least paaku sawa. Naa kajoki laranyak miranya ake eji amu keranyitai ji kayieu naaku enang'ania kayieu nalo nji kayieu nadoli te TV miranya ake amu keranyitai. Sidai oleng Hellen. Olainining'oni lai endelea ake ntae airriu irkiliku ingirara aitukuj Hellen arashu ingirara aitukuj olosho amu kajo naa itoning'o story enye. Pamaa taata Hellen ketii iyieu nintayu olikae sinkolio? Hoo naa kajito atolimuo ina story kake mee nanu enedukuya piiminie mpapa sindio? Neme nanu enedukuya piiminie oltung'ani loikaja lonyorr. Kake ore emion natijing'a atua nanu ninye naikuna paikaja paas nejia. Neeku katii process kagira aitayu osinkolio. Ore apa ele king'asie ninye mama peening' amu etoning'o mama naajoki kaji inotie mpisai nintayunye nyoo ele sinkolio. Najoki mama apikipika mpisai kidogo mpaka naikaja naitayu openy amu metaa napa agira ajoki mama kayieu naitayu osinkolio mama ata ninye keyiolo kayieu naitayu nyoo osinkolio napikipik ake naitaki koon nyoo osinkolio. King'asie tenkumoyu oltung'anak. Recently ake atipika YouTube kake ore paidimie Enkai naitayu video. Yes. Ashe oleng Hellen amu kayiolo ninye ajo ore ninye papai kwanza tewuei netii keshipa ninye neshipa mama ino amu etodua ninye ajo iyata talent apart from that nedol ajo enyorrata apa niata tempapa lino naa kayiolo ajo ninye nikirutumo taranyaki osinkolio. Kamaa taata tiatua music industry kakwa duo taata challenges nidolta amu kepashipasha taa challenges
indim nilimu ajo kakwa golikinot ingira aimaa tiatua eranyare? Kikumok ingolikinot oleng. Ore challenge edukuya naa mpisai. Indim nimiata mpisai, iyieu nirany kake miata nyoo? Mpisai. Miata mpisai nintaunye video. Itii ake ina challenge edukuya oleng natodua nanu so far. Enkai challenge kidimayu piata enkai? Ore enkai challenge naa I think mpisai duake, mpisai amu yiolo mpisai ajo mambo yote. Kesidai oleng. Paa kama taata tiatua kulo aranyak kulie loogira abulu. Kanyo duo taata kakitukuja indim aishoo kuhusu kuna golikinot ninoto yie tiatua eranyare arashu kanyo indim atiaki peendele amu ebaiki taata etii oltung'ani lotodua ele sinkolio lobo litaranya nedol ajo itaranya osinkolio sidai, nedol ajo itaranya osinkolio loitagolo amu kekumok taadii iltung'anak lemeeta ntoiwuo, kekumok iltung'anak lemeeta loiminie lalashera, ketii lemeeta kepashipasha akeyie nchidai. Pama taata ilaranyak loogira abulu loyieu netiu enaa yie, kanyo indim ashomo atiaki? Ore ake enaa naaji enatiaka mee nanu enedukuya piiminie oltung'ani lonyorr, neme nanu enesiadi. Kitegemea situation naimayie ilo tung'ani. Atiaka nai etamoyia mpapa karibu larin, etii enkolong naitujung'o yiok. Miyiolo aitujung te Kimasai ajo nyoo? Nitoki aton larin aja 5. Egira ake nyoo inatoki aisumbua. Sasa neeku ore kulo aranyak loogira arany, kagira nanu ajoki challenge nai egira aikilikuan. Ore mee challenge. Kakitukuja indim aishoo. Kanyo indim atiaki oltung'ani tenakata lodolta ajo kaisi nanu nailepu enaa Hellen. Kaisi nanu natiu enaa Hellen taisere. Metaa ore taisere nai-release nanu osinkolio lai. Na osinkolio lembae yoyote. Kanyo indim atiaki kulo aranyak loyieu nilepu? Kesipa pii kayieu nanu najoki nchere ore enaa natejo situation naterewa mataranyu kake kaata apake ina toltau. Kaata apake kajito apake ore ake one day one time naa kalotu aikaja? Kalotu arany. Kake mee tenkaraki fame enaa enayieu. Ketii duo oshi esaa nirany, nkolong'i nirany nikiyiolouni ake duo meyieu ake. Meyieu ake duo nikiyiolouni. Enkai nikinkaja? Nikilepunye. Naa kajoki lelo tung'anak pee take time peeyiolou ajo kalo message eyieu ni-release tenyoo? Torkulie tung'anak peeyiolouni. Mee kintayu osinkolio amu kitaituo. Amu kitaituo torkulie tung'anak. Hellen indim nipikaki yiok ilo sinkolio manyaaki siyie ainining kidogo amu kesidai ina message. Kesipa pii. Ripoti ya leo isikumize moyo, na ripoti ya leo isikumize moyo. Enda umjaribu Mungu uone kama hawezi fanya. Enda umjaribu Mungu uone kama hawezi fanya. Anatupa chachu za maneno. Oye nini mwenzangu niambie nijue. Ainepo iragita mpapa. Kitara megure intashebe. Nikinta ormaima. Mpapa apa logol. Kanyo ibaikini imali enyenak. Naishirikijoki tigirayu enkerai ai. Iyiolo itayie entaboi. Mikitusuj enkiguana Enkai. Watu wengine wabaya walimuua baba mzazi, naishirikake maidi marushugu. Engo basi nazi kirikata irabioto, kirikata megura kiata. Ielo itayenta boy mikirusuje enkiguana Enkai. Futa machozi yayo, pole sana, ila maneno ya wanadamu hayazui kusudi la Mungu. Ripoti ya leo isikumize moyo, ripoti ya leo isikumize moyo. Nenda umjaribu Mungu uone kama hawezi fanya. Nenda umjaribu Mungu uone kama hawezi fanya. Kwa mti uliokatwa kwa harufu ya maji utachipuka tena, kilicholiwa na nzige Mungu anaru
nao wanaoteta nawe, apigane nao wanaopigana nawe, ashike ngao na kigao, asimame akusaidie. Mashahidi waliosimama waliniuliza nisiyoyajua, watu ovyo walinikusanyikia, nafsi yangu kaumia, moyo ukavuja damu. Najua wamedhihaki maono yako, usilie, wametesa jamaa zako, usilie, wamekazania kukatisha uhai wako. Yupo Mungu, panguza machozi, utaishi kusimulia ukuu wa Mungu milele. Yupo Mungu anakutazama. Waibishwe, wafedheshwe, warudishwe nyuma, wanaokuzulia mabaya, Mungu yu pamoja nawe. Wajao kukusimanga, mara njia yao iwe giza na utelezi, nyavu zao ziwanase. Hellen, ninde mageni pikaki yok the last part mine ningo kidogo. Ninde mageni pikaki yok the last part mine ningo kidogo. Wakula wao bila sababu walichimbia shimo nafsi yako ishangilie. Wokovu wa Mungu una wewe unapendwa na Mungu, ishangilie nafsi yako, unapendwa na Mungu, wewe ni poni ya jicho lake, shangilia usilie. Kwa hiyo napendwa, kwa hiyo napendwa na Mungu. Na walichokosea hawakujua unapendwa na Mungu, walichokosea hawakujua wewe ni agano la Mungu, hawezi kukukimbia hata kutoa salama, hakuna silaha kinyume chako itakayofaulu. Asholeng Hellen. Poma tata amo kera tala ranya ko ba shagara ilo ranya gospel kera ilo ranya secular. Kalo ranya ni do shela li don't join them ni siasa collabo ninyi. Ore laranya ni ladolta na kias collabo ninye tiatua olosho le Maa na ole Makao oltung'ani le dukuya Osanino Bless. Ole Makao Osanino Bless. Amu ore singolerin le Makao sana kaning oshi nanu amu kainining enaake ka encourage oshi lelo singolerin oleng. Asholeng. Olaining'oni lai kipuo nainining maswali nairiwaki. Asholeng Philip Mitau Junior anasema nawafuatilia kuanzia Bashara, hadithi inayogusa sana. Dada Hellen, utaenda mbali, bora usikate tamaa wala kupoteza matumaini. Gloria Pila Asholeng, watching live from Kajiado. Mitau the young artist, congratulations. Watching Sama Sitau, watching from Olepolos Kiserian. Keep going my classmate, the future is bright. Samuel Nguruwe following. Asante sana. Mark Nambaso Asholeng Sisina, thank you, watching live from Nairobi, Kenya. Asholeng Gloria Pila, watching live from Kajiado. Asholeng Jacqueline, watching live from Nairobi. Amesema the story is touching, thank you very much. Ore taki kipuitai malizia. Indim ake nintoki apikaki yiok kidogo mainining'o kipuitai malizia amu etaa kipaje. Tipikaki yiok kidogo mainining'o. Yupo Mungu, Mikigila on town. Michi.
uone kama hawezi fanya. Enda umjaribu Mungu, uone kama hawezi fanya. Najua Penina anamudhihaki, anatupa tatu za maneno. Oye, nini mwenzangu, niambie nijue. Aine kwa iragita baba. Kitara megure ntashibi. Diginta or maima. Baba abalogol. Kanyo ibaigin imali enyenak. Naishirikito kitigira yuen kera yai. Yelo itayenta boy. Migitu sojenki gwenenkai. Watu wengine wabaya, walimu wa baba mzazi, naishirika kema ni marushugu, engwa wasinati. Jaribu Mungu, uone kama hawezi fanya. Nasema kuna tumaini kwa mti uliokatwa kwa harufu ya maji, utachipuka tena. Kilicholiwa na nzige, Mungu anarudisha. Bwana atete nao wanaoteta nawe, apigane nao, ashike ngao na kigao, asimame akusaidie. Mashahidi waliosimama waliniuliza nisiyoyajua, watu ovyo walinikusanyikia. Nafsi yangu kaumia, moyo ukavuja damu. Najua wamedhihaki maono yako, usilie. Wametesa jamaa zako, usilie. Wamekazanya kukatisha uhai wako. Yupo Mungu, panguza machozi. Utaishi kusimulia ukuu wa Mungu milele. Yupo Mungu, anakutazama. Waibishwe, wafedheshwe, warudishwe nyuma, wanaokuzulia mabaya, Mungu yu pamoja nawe. Wajao kukusimanga, mara njia yao iwe giza na utelezi, nyavu zao ziwanase, uharibifu uwakule wao, bila sababu walichimbia shimo nafsi yako. Nafsi yako ishangilie, wokovu wa Mungu una wewe, unapendwa na Mungu. Ishangilie nafsi yako, unapendwa na Mungu. Wewe ni boni ya jicho lake, shangilia usilie. Kwa hiyo Napendwa, napendwa, napendwa. Kwa hiyo napendwa, napendwa na Mungu. na walichokosea hawakujua unapendwa na Mungu. Walichokosea Hawakujua wewe ni agano la Mungu, hawezi kukukimbia hata kutoa salama. Hakuna silaha kinyume chako itakayofaulu. Olengurani le Ma TV, karibu oleng enake amwen nang'ena, karibu oleng Hellen, ashe eewuo amu kinoto story ino. Kitayioloito nikigira aitukuj olosho, ashe oleng Tina amu ketii oltung'ani logira atum aimaa ngolikinot saai, kake ore ebaiki nenining'o duo taata story ino nelo agolu. Ashe oleng Hellen, karibu enaake, tenintoki aitayu likae sinkolio arashu teneeta ake issue niyieu ni-address, indim ake nilotu, kebolo enaake. Naa ore toolainining'ok lang, karibu enaake amu enaang' indim niyau imbaa naapashipasha. Karibu oleng. aya, nekidim sii nikitum te YouTube. Ukitaka kufollow nikilo aifollow te YouTube, katii YouTube. Pekilo aisupport. Naa kaji sii, ore te YouTube naa kaji Hellen Mitau. Pekilo aifollow te YouTube. Kara sii mwanafunzi. Karibu oleng Hellen. Ashe oleng. Ashe oleng.
laing'urak le maa TV entasupa enarishata kishukoki Enkai enashe tenkaraki enoto nikinyakita aponu atumo neeku kishukoki ntae eng'as enashe oleng tenkaraki nisujitata maa TV rishat pookin. Ang'as ashukoki enashe maa TV ajo sinanu piilo aiteru tenkaraki ena redio enye o TV enye nayautua ena manyata. Ashe oleng. Yes. My brother tishipe tenkaraki enkata naijo ena. Ang'as aiteru ajo karibu oleng maa TV enaang' ena. TV naa adolita oshiake naewuo aitoki anyorru oleng. Yangai ngunage aweningolage redama aodene diliyen kobang aolale dagi shomboide aorburge lere gwangore aolari indabar muran aola shemigele ribo. Ashe oleng maa TV enaang' ena king'anya ashukoki Enkai enashe tenkaraki ena nishoo ntae ena ng'eno ninyakita ajo sininye keyieu sininye maa TV enye na ninye sininye olosho lang toolubot pookin nejoito maa o Kenya pookin nikijo lelo. Kara taa Masi Namayiana kayiolo iltung'anak toonkoitoi kumok kayioloi ajo kara nkaranyani e Sambur. Ore enedukuya naa kang'as aisho enashe oleng ena kitesheni e maa TV. Ashe oleng amu itadamutua entoki sidai amu ore dii oshi peeshomoita oloreren dukuya naa ntiifini enye oshi enotito ashu awuejitin neelikiorie lomon. Ashe oleng olaing'urani le Maasai TV kaaji Nancy Milanoi naing'ua orkerenket lorkejuado aing'ua ewueji neji Ole Polos Kajiado West. Ashe oleng tenkaraki enkitoomono inyi naa kajoki irmaasai pookin karibuni naa pinining'o yiok. Kaishukuru naleng ajo amu ni mara kwanza pati maa TV ni Wakristo Maasai pookin ne TV ang' ena ko tata sana moro maasinda au maasani lazima pabau ene weni nyedo ewuei sidai nano paji nadi toke ondela paya kurai. Ayo le bro. Ero olosho le babo yeyio amu atoning'o naa ajo kiarara ena TV naji maa TV. Na ekincho Enkai enashe papa le shumata amu metaa noshi ake kiyieu TV enkutuk ang'. Aisubara lai roriani olchore loltolai Aisubara lai roriani olchore loltolai Aisubara lai roriani olchore loltolai Aisubara lai roriani olchore